иллоқарфинник ассилиортартут уутtuutaat нунамерлутиллу тимисартумингааннерпут I vores faggruppe, der hedder Geodata, der laver vi først og fremmest kort over byer og bygder i Grønland. Og så asiami immikkortoqarfimmi geodatami illoqarfiit nunaqarfiillu assingi suliarineruagut suliatsinnullu atasumik kluakkitumiinnerinik nalunaarsuivugut kommunitsinnerlugit webportaaler nunakissimik taaguusigaq naminersorlutik oqartussanut kommuninullu suliaqarput qaammataasanit assilisat ааllaавигалугит нунап ассилиортарпугут ассилисани соқарнера миссуиффигиитигалугу. Ja, hvis vi lige starter med det, jeg opfatter som det helt grundlæggende, nemlig kortet over byer og bygder, så er det oprindeligt lavet ved nogle flybilleder. Suliaviputpaani tortassaavoq illoqarfiit nunaqarfiillu assiliornerat tamanna timmisartumit assilisanit ааllaавеқарпоқ illoqarfiit nunaqarfiillu арлалериаруйссуарлуги timmisartumit assilineqartarput таакку ассилисат қалериаарнеқартарпут наггатаагууллу компьютерими 3D-ngortineqartarput illoqarfiit nunaqarfiillu tuutuuintimi assilineqarnerupпут. For eksempel har vi fotograferet Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq i 2009 senest. Og de her flybilleder illoqarfiilli annerpaasut sisamaasut assilinekulaarnerulerpagut tamannalu tuutuunniimi kigullermik pivoq assilisat internetikkut Google Earthimut nunakissimulluuniit alakkaraanni takuneqarsinnaapput assilineqanngitut namminerluta ornittarpagut uuttortaavigalu illu taamaalilluta illoqarfiup assinganik nutarterisarpugut иллутсуут исатернеқарсимаппат суми аққусинниортоқаққиссимава суми иннааллагиссиорнэрмут алортуссамик наппарутилиортоқарсимава тамакку GPS-илерсорлута uuttортартарпагут. Nogle gange med noget, der hedder en totalstation. Jeg sagde remote sensing, det er med satellitter. Eller man kan sige, med et hver flyvende objekt kan man jo registrere en masse ting, man kan bruge til for eksempel at lave kort med. Timmisinnaasuqsunaluunnit atorlugu illoqarfinnillu nunaqarfinnillu nunanillu assiliortoqarsinnaavoq taamaaliornermi qaammataasit kalaallit nunaanni illoqarfinnik assilisaat alaatinaappagut timmisartuniilla assilisagut illoqarfinnik nunaqarfinnillu assiliornermi atussalluut pitsaanerupput qaammataasanit assilisat nunap assiliornermi atussalluit piukkunnarnerusarput vegetationsanalyser og mange spændende ting. Først og fremmest så i samråd med selvstyret og primært kommunen, så beslutter vi, hvor stort skal kortet være, hvor langt skal det gå ud. Selvfølgelig i forhold til, hvor mange penge der er til rådighed. Ima illoqarfinnik assiliortoqartarpoq namminersorlusiqartussat kommuninillusulisut isumaqatigalugit aningasalissutillu ааllaавигалугит иллоqarfiup assingata qanoq angitiginissaa aalaangersortarparput taamaaliortoqareeraangat suliffeqarfik timmisartumit illoqarfinnik assiliisartoq attartortarparput timmisartoq illoqarfik qulaavaallugu uteqattaarluni assiliaqattaartarpoq naammasinissami tungaanut tamakku assilisat kingorna qaleriaarneqartarput taamaaliornermi soorlu portussutit ersertarlutik tamatuma kingorna assilisat aaqqissoqqinneqartarput kingornalu atugassat immikkoortiterneqartarlutik аққусерниллу иллуллу наппарутиллу ассигисааллу тамакку нунакиссип ниттартагаани такунеқарсиннааппут нууммут ататиллугу тамаани нутарсаасоқартуармат ааса тамаса uuttортааюарпугут qanorlu iliortoqartarnera takulaassavарпут. Enter. Vi laver lige et nyt job. Vi kalder det fix 4. Så kan du rende rundt og måle. Ja. Så fix 4. Så synes jeg, du lige skulle rende rundt og måle de 3 punkter en gang til. Ja.
Den retter en lille smule ind. Okay. Det kan jeg se nu. Så laver vi gennemslag. Vi måler alle punkterne 2 gange, så den drejer selv tilbage til peger mod prismet igen. Så jeg trykker lige en gang. Yes. Punkt 2. Ja, jeg er sådan set klar. Jeg skal bare have kiksen. Ja. Nej. Så snupper jeg den. Ja, selvfølgelig. Ja, men det var Så skal vi lige have. Så den hopper ud igen, den her libelle. De er meget følsomme. Godt. Sådan. Station. Escape. Ja. Escape. Job 1. Korfil. X4. Rækfil. 9. Så søger vi punkt 1. Vi prøver at ændre og søg. Den er klar til at måle punkt 1. Og den er sat til 31 prismehøjde. Ja, den er 1,30 meter, ja. Og cirkulært prisme. Yes, det er godt. Det er klar til punkt 1. Ja. Så kan den måle uden prisme. Fortsæt. Så har vi nogle koder, vi bruger. Kode 208, det er en bygning. Den er ikke altid meget glad for alle de blikkanter her på tagene, så nu ser vi, om den vil. En skitse her. Sådan. Det er sådan set det. Man kan jo starte med at sige, enhver anlægsaktivitet, det vil altså, hvis de skal projektere en vej eller en større bygning, der er det helt uundværligt at have et ordentligt kort. Aqusiniortoqassatilugu illuliortoqassapalluunniit pitsaasumik assiuteqartoqassaaq suuttamarmik ilaassaput uuttuutillu eqqoqqissaassаллутик portussuutinuttaaq tungassuteqartut taamatuttaaq angup nukiliorfiliortoqassatилlugu sapusiorfissap qaноq ittuunara ilisimaneqassaaq innaallagisiorfissap aqqutaani sanaartorfissat qaноq ittuuneri pigineqassapput tamakku qaноq ittuuneri ilisimaqqissaaraanni aningaasаник илеққартоқарсинаавоқ ассерсуутагалуу нукиссиорфиит қасигиангуани аасианилу эрнуп нукинганик нукиссиорфилиорниарнеранни аасақманна икиорпарпут илуатсиллуу қарортуп эққаа қулаанит асилеқаттаарпарпут тассани тиммисартумут миттарфилиортоқассагалуарпат атугассаник маанissaaq иммиккортортақарфеқарпоқ санаарторфиссат тоққаммависсаанник миссуисарфиусумик санаарторнермими питсаасамик тоққаммавеқартоқартассаммат тамаккусаниатигут писортат ассиник пилерсортарпагут соорлу иллоқарфимми иммииккут санаарторфиссаник пилерсаарусиорнерминни атугассаанник
атитассарсиорнэрмик пилэрсаарутеқартуттаақ ассиник пилэрсруттарпагут Så der hjælper vi faktisk også nogle af, i det her tilfælde Nukisir Fit, med at få fotofløjet til for eksempel Christian Asiat vandkraftprojektet, forundersøgelser til det. Ja, man kan sige, så længe vi er på kontoret, så foregår det hele på computer. сулинитсинни компьютерерсоqaavut programmerpaaluit uani nassуалунниагассаангитсут саккугаавут нунакиссимут ататиллугу сулиақарнэрми танмаркими сулиффеқарфиуп Карл Проп саккуссатут нунатсинут аторториссаллугу налеққуссарлуага аторторисарпарпут таманна нунакиссип ниттартагаани такунеқарсинаавоқ намминеқ уутортаагаагатта GPS атортарпарпут тассани аторториссаарутит кигуллии саққуммерсут сиули атортарпагут тассани қулаккерниарлугу мисилиннеқарерсуник атортоқарниссақ маанна ассилисат дигиталисеернеқартааналерпут намминерли uuttортартаккагут паппиалангорлуит принтертарпагут тассани қулаккеерлуарниарлугу uuttортагасап сумииннера таанна принти уппернарсаатитут аторнеқартарпоқ. Det er ikke sådan, når vi er i Grønland og i arktisk miljø, så er det ikke særlig smart at bruge det aller nyeste, fordi det lader vi lige andre om at prøve det af først. Vi har så mange billeder på vores server. Serveritsinnipput assilisarpassuagut nunatsinneersut iitilerisunit uqarfineqartarpugut computeritsinit assilisarpassuatta ilaat piassagivut assiuteqaqigattami pitsaasunik pitsaangitsunillu. Sådan er det jo. I den grad. Altså Asiak er jo en vildt spændende arbejdsplads, som jeg forhåbentlig har givet udtryk for, så laver vi mange forskellige ting. Manna sulifiuq pissanganartulipassuaq nuna manna tamaat sulifigaarput allamik nuannernermik angallavissamik taasaqarsinnaangilanga 1995 mili maaniippunga allamik sulifittaarnisamik pilersaaruteqangilanga Skifte arbejde foreløbig.